Zdravo, zdravo. Današnju emisiju posvećujemo onima koji su neodlučni, koji su dobri u svemu, ali ne znaju baš u čemu su najbolji. Ovo je škola koja ima veoma dugu tradiciju, koja je uvijek imala visoke reference i naravno čula sam mnogo toga lepog o ovoj školi. Sad smo ubacili neke nove izborne programe, kao što su, na primjer, osnovi geopolitike ili religije, kulture i civilizacije. Plašilo se visine! Plašilo se zatvorenog prostora! Plašilo se da neko prati! Plašilo se da je neko juri u mraku! Dosta dece ovde jeste čisto da isproba neke nove stvari koje naša škola nudi. Dobra stvar je kod ove dramske sekcije što ne postoji audicija, svako je dobrodošao da proba. Ukoliko kupac kupi po promotivnoj ceni ove proizvode, uštedeće 25 dinara. Nonius vrlo precizno meri dužinu. Naime, pomoću Noniusa možete izmeriti čak delove milimetra.